ба гуфтаи таҳлилгарони The Economist, вазъи демократия дар кишварҳои Осиёи марказӣ дар чанд соли ахир ба сӯи бадтар тағйир ёфтааст. Аз 5 кишвари минтақа 2-аш дар қатори давлатҳое мебошанд, ки нишондиҳандаи пастаринро доранд. Сухан аз Туркманистон ва Тоҷикистон меравад. сатҳи демократия дар тамоми кишварҳои Осиёи марказӣ коҳиш ёфт ва ё бетағйир монд. дар минтақа Туркманистон дар ҷойи охирин боқӣ монда бо шохиси 166 дар ҷойи 161 қарор дорад. این رقم از سال 2020 اینجانب تغییر نیافته است. نشاندهنده تاجیکستان از 194 در سال 2023 به 183 پایین رفته است که این از بدتر شدن اشتراک سیاسی گواهی می‌دهد، زیرا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نظام سیاسی را پرره تحت نظارت نگه می‌دارد. شاخص ازبکستان در سال 2024 از 212 تا 210 پایین آمد، اما این کشور به دلیل بدتر شدن وضع در دولت‌های دیگر دو زینه بالا رفت. соли гузашта Freedom House ё хонаи озодии қароргоҳаш дар Амрико Тоҷикистонро яке аз 8 кишвари дорои низоми мутамаркази худкома номида ба рушди демократия ва озодӣ дар ҷумҳурӣ баҳои пасттарин дода буд. Аммо ба бовари коршиносони тарафдори ҳукумат, демократия дар кишвар коҳиш наёфтааст. Дар ҳамин ҳол, ба гуфтаи мураттибони радабандии нав дар миёни кишварҳои Осиёи марказӣ, вазъи демократия беҳтар аз ҳама дар Қирғизистон аст. ҳарчанд дар соли 2024 нишондиҳандаҳои пешини ин кишвар бадтар шудаву то 3.52 кам гардид. коҳиши асосӣ ба бад шудани раванди интихобот ва афзоиши фишор ба расонаҳо марбут мебошад. Қазоқистон мавқеи худро тағйир надода дар шохиси ҷаҳонӣ дар гурӯҳи режимҳои худкома дар ҷойи 118 боқӣ монд. дар маҷмӯъ дар пажӯҳиш қайд мешавад, ки буҳрони демократия на танҳо дар минтақаҳои алоҳида, балки дар тамоми ҷаҳон мушоҳида мегардад. شاخص در اساس نتایج پرسش‌ها ترتیب داده شده است که ناراضگی گسترده از وضع دموکراسی را نشان می‌دهند. تحلیل این معلومات برای فهمیدن سبب‌های ناراضگی مردم از وضع دموکراسی امروزه مهم است. یقیناً موجودیت انستیتوت‌های رسمی دموکراسی برای تأمین دستگیری جامعه کافی نیست، به خصوص اگر این نهادها نفوذ واقعی را از دست داده قبول قرارها به ساختارهای انتخاب نشده واگذار شده است. در مجموع نظام بهادی‌ای ساده بوده بهترین نشاندهنده دموکراسی با 10 خال ارزیابی می شود. وابسته از نشاندهنده‌ها، کشورها از روی رژیم به دولت‌های دموکراتی پرره، نوپرره، اینچنین رژیم‌های آمیخته و خودکامه تصنیف می‌گردند. در رده‌بندی نوبتی باز هم کشورهای اروپایی دموکراتی اعتراف شدند. از همه پیشرفت نروژ با شاخص 9.81 خال و بعد از آن زلندیای نو، شویتسیا، ایسلندیا، شویتزاریا، فنلاندیا، دانیا، ایرلندیا، هلند و لوکزامبورگ قرار گرفتند.